Horor priča iz San Antonija. Grupa đaka je odlučila da kraj školske godine proslavi lepim kampovanjem u šumi. Nadali su se da će to biti prelepo iskustvo, ali niko od njih nije bio spreman za ono što se desilo. Njih 9 su tek završili 3. razred srednje škole i mislili su da prenoćuju u obližnjoj šumi. Poneli su nekoliko šatora, vreće za spavanje i hranu koju bi spremili. Uživali su i bilo im je lepo, ali kada je pala noć, odlučili su da ubiju dosadu sa pričanjem strašnih priča. Svako je pričao po jednu, ali kada je došao red na zadnjeg člana, on im je rekao da će im ispričati istinitu priču o toj šumi. Ispričao im je kako je jedna čitava porodica umrla u jednoj kući u šumi pre 30 godina. Taj požar su izazvali neki huligani dok su ovi spavali, a muž, žena i 3 dece su izgoreli. Mnogi ljudi govore kako se u krugu od 200 metara od temelja njihove kuće mogu čuti razni zvuci i vidjeti razni strašni prizori. Kada je on završio priču, neki momci iz te grupe su rekli da treba da pođu do tamo. Devojke su se protivile, ali na kraju su ipak pristale da odu tamo. Išli su kroz šumu i tražili ostatke kuće, ali ništa nisu mogli da nađu. Odlučili su da se razdvoje u grupe od po 3 i da ako nađu kuću, zovnu ove preko telefona. Grupa u kojoj su bili Mark, Jenny i Ashton su išli jednom malom stazicom. Mislili su da ona vodi do kuće i bili su u pravu. Uskoro su stigli do kuće i krenuli su da pozovu ostale, ali to je bilo nemoguće jer nije bilo dometa. Rekli su Marku da on krene da ih nađe i ako dobije negde signal neka ih zovne. On je krenuo, ali svo vreme je osjećao neku jezu. Odjednom učinilo mu se da neko stoji iza njega. Okrenuo se, ali nije bilo nikoga. Krenuo je da ponovo hoda, kada je odjednom pored jednog drveta na 10 metara od sebe video malog dečaka kako stoji i kako ga gleda. Iako je bio mrak, Mark je jasno video dečaka koji je bio osvetljen i koji je bio u starinskoj pidžami. Mark se tada potpuno prestravio i samo se sledio i nije mogao da mrdne. Dečak ga je gledao još par sekundi i onda je nestao. Čim je dečak nestao, Mark je krenuo da trči nazad prema Ashtonu i Jenny. Došao je do njih i ispričao im šta se desilo, ali oni su mu se samo smejali. Odjednom svo 3 su osjetili miris dima. Počeli su da gledaju oko sebe, ali nije bilo požara ili bilo čega što može da napravi dim. Odjednom iz ruševina kuće se začuo jeziv krik i napolje je izašla žena koja je bila skroz izgorena po licu. Pala je na kolena i rukama je počela da udara po zemlji. Ubrzo su njih 3 primetili kako muškarac izlazi iz kuće sa jednim detetom u rukama, dok je jedno bilo pored njega hodalo. Otac je dozivao u pomoć, ali nikoga nije bilo u blizini. Dete koje je držao u rukama bilo je mrtvo jer se ugušilo od dima, dok je dete pored njega plakalo i vrištalo od bolova koje je dobilo od opekotina po rukama. Otac je bio izgoren po rukama i telu, ali ipak je i dalje bio sav ozbiljan jer je znao da njegova porodica zavisi od njega. Odjednom je primetio 3. sina kako stoji u kući i kako lupa na prozor i doziva pomoć. Bez imalo razmišljanja je uskočio u požar da ga spasi, ali nije stigao do njega. Na putu do tamo je izgoreo ili se ugušio. Majka je samo mogla u velikim bolovima da leži i da gleda kako požar zahvata njeno dete. Kuća je počela da se ruši dok nije izgorela skroz i od nje su ostale samo neki mali ostaci. 3 prijatelja je gledalo taj prizor prestravljeno. Dok je to trajalo nisu mogli da mrdnu, ali odjednom sve se vratilo u normalu. Ispred njih su stajali ponovo ostaci izgorene kuće. Oni su počeli da trče nazad prema šatorima, skroz šokirani, i kada su stigli vidjeli su da su njihovi već stigli tamo. Ispričali su im šta se desilo, ali im ovi nisu verovali. Posle nekoliko dana 3 prijatelja koji su doživjeli ovo iskustvo su se zapitali šta se na kraju desilo sa majkom i preživelim detetom. Otišli su do lokalne biblioteke i pronašli neke stare novinske članke o toj nesreći. Vidjeli su slike porodice baš onakve kakvih su ih oni vidjeli i kuća je također bila ista. Pročitali su da je majka pronađena mrtva pored kuće jer je podlegla povredama, dok je dete nađeno na oko 200 metara od kuće gde su ga ubile 2 životinje. Ljudi koji su zapalili kuću nikada nisu otkriveni.